Za kupovinu jeftinih igrica i jeftinih CSGO skinova posjetite sajt u deskripciji. BuzzShop. Yo, what's up ljudi, dobrodošli na moj novi klip. Ovo je jedan vrlo specijalan klip na mom kanalu. Kao što ste vidjeli u naslovu klipa, radimo prvi giveaway i nadam se da će ih biti još u nekoj skorijoj budućnosti. Jednostavno želim da s ovom prilikom zahvalim stranici BuzzShop koja nam je omogućila da uradimo ovaj giveaway i jednostavno bez njih ovo još ne bi bilo moguće, bar ne onako brzo kako sam ja zamišljao. Inače, ko ne zna za Facebook stranicu BuzzShop, neka pogleda moj video na kanalu koji sam snimio o toj stranici. Jednostavno tamo možete kupiti sve Steam original igrice, Steam volete i ono što svi najviše volite, to su CSGO skinovi po izuzetno povoljnim i jeftinim cenama. Imate link dole u deskripciji ovog video sadržaja, pa bacite pogled ukoliko ste jednostavno zainteresovani. Za moj prvi giveaway dajemo jedan CSGO skin koji košta negdje između 2 i 3 evra, a radi se o pištolju za teroriste, a to je Tec-9 Fuel Injector Well Worn. E sad, pre nego što neko od vas kaže, to je well worn, znači da ima mnogo grebotina i ružanja i tako dalje, hoću da vam kažem da na ovom skinu nema grebotina, već se razlika jedino vidi u kontrastu skina. Ukoliko je factory new ili minimal wear, skin će biti svetliji, ukoliko je field tested, well worn ili battle scarred, bit će malo tamniji. Skin je po retkosti roze boje i čini mi se da dolazi iz Wildfire kutija. E sad, sve što treba da uradite je da se subujete na moj kanal, da lajkujete ovaj video i da ga podelite na vaš Facebook profil, označite 3 vaša druga koji vole ili već igraju CSGO i ostavite hashtag DeniGiveaway. Nadam se da će vam Facebook profili biti otključani kako bih ja mogao da proverim da li ste sve uradili, ukoliko je neko od vas jednostavno osvojio nagradu. Pobjednik će biti proglašen na mojoj Facebook stranici, tako da me zapratite i tamo kako biste saznali rezultate ovog izvlačenja. Srećan svima koji učestvujete i hvala na podršci koju mi pružite. Ćao!